नेपाल देयागु संस्कार र परम्परा हलिमे ये बेबे बियाचंगो खनिदु संस्कार जिगु मशिका खसा परम्परा जिगु जीवन हनेगु शैली संस्कार र परम्परा जि बाजे अजि पिसा लला नावंगु छगु अमूल्य उपहार खसा थोपहार जिगु जीवन याता यक्को हे सरल यागुदु जजलपा नेपाल च्यानल सुयाजना दिपी सकल सुकुमी भाजु मेजु पिन्ता दुनुलन सिलस्कुस्ना जना जी नस्ला साग्य दी सिवे नखचका अप हनाव याजना पि चिन्यवा तेस जीवन ताना छगु उत्सव थे हनाव याचंगु खनेदु चिन्यवा तेगु प्रत्येक नसत संसे कया जिस हनाव याचंगु नखचका नापा छगु बाख छगु किम्बदन्ती छगु मु कारण जोरे याचंगु खनेदु जिस हनाव याचंगु प्रत्येक नखचका न जिता छगु ज्ञान बियाचंगु न खनेदु जो छिकपिन्छ थिकाए दिन नगल्जी थौयागु ज्याजय विषयले थौयागु ज्याजले जिन्यवा तेस हनाव याचंगु नख सिति नख विषयले बचाहगु रिपोर्ट निवेदनको दु सयादिस
mi phazme zupi chikpinsa so hai dila chinyawati egu nakha shiti nakha bisaila report palasa do chikpinsa thong yago jazo ye ka dilaji तुगु जाजो न्यावा मशीका चिकपिन्सा प्रत्येक बुधबार बनिशा गुताइले वा हकना प्रसारण शुक्रबार दिनेशा निताइले वा सोमबार सुतेशा चिताइले नेपा च्यानल सोया दिफै उगुहे कथा तुगु जाजो चिकपिन्सा नेपा च्यानल युट्युब न सोया दिफै चुना कथा छता सुजाबे निथि क्वे खनि दुगु एड्रेस सपो तया दिदैन प्यासे जाजो बाखे बनाउने गोजो फनाचना Super.